Sesele wona sivile bathi bathi yangu mata shobani nala tipoti nivakele uyakhulumezelela uthi maphoyisa mina ngenze hayi kasikethi kodlala nawo ngaphendula nemaphoyisa asikethi kodlala nawo sithela ngalonke bekalena lokuningi sokuchaza kwamanje usibani nebangani bakho lokuningi soyakhuluma nokuthi wedwa mina ubani kodwa asitshela le bill please lesikhathi asinalo la ngalonke la why mina kushile madoda abantu abasebenza lapha masibanga imsebenzi eminingi sithi lesikhathi ekudlala nawo ngithombe envini baba 1000 manje ke enza bakhe sekahle nyalo ngiyakhona le siyokhuluma sonke no 1000 iqiniso etawuphuma bafana baba athi nganitshela ngileni inkinga lena manje akusinkinga kuyakhuleka kwami ungathi kuyinkinga kukhuleka kwami kepha solo baphenya but mina nje angikho kulenza uthi abakhona batakulanza plan nawo 1000 utawubala ngabe bangithethe nami bangishiye khona la angithi basakhuluma 1000 ababala bobhulu lakhe lolagama nangabe nawe usekhathi sale nyalo ulungisele noma wena njani noma ungade uhlanganisa inani nawe usekhathi because ngakubuta kahle mina ngathi uyayathi imoto nje usawuyathi awuyisebenzi nganike wangacaca ukuthi wena njani solo wabo siyabona ukuthi sinombani enjela mkhathini njengoba ngishito nje ngena ukuthi ngimle ngishaye sisenje ngosiyami nyenza leyo la kukaphi la kusiyami suka njengoba semaphoyisa nje sidele indzaba yecamera la iyo vele kanye kanjalo yebo siyeba ngosiyabonga futhi sisenje ukuthi ngiyezeva ukuthi ngwelwa report yenza ngecamera but ke inkinga uyathinzakala wena ngoba icamera yakhanza kale office lawo senze kanjani ngiyazi simaphoyisa ke ngenxa yethulo sithubalo lona liphele utawudzingakala so nakumele sikuthathe for further questioning ngiyaphi mina ngivule icatha mina ngivule icatha ngoba amaphoyisa indebe sikuchazele choma nosilaleli ndawaphi indlebe bathi mina ngavula icatha ize ngiyahamba cha manje akuhamba kahle lana khamba njani vele sebamthethe enje Batamshiyelani phela angisho uyathi kade sikhamela sayitholaphi lesinani bangamshiyelani futhi nje sayibona nje kade ngisebale sebamthatha nje ufana ngase niyajabula ngoba phela nikhala kwasaningi hawu ngiyamangisa bamthethe nje kanjani bamcabanga nje wena nyalo awubhizi awufuni kusebenza into ofunza nemaphepha kanti yini nawe nje ngiyakutshela nawe utawudlala utawususpendiwa ngimi ngoba angiboni vele niphokuyini leyo ngiphonga ngilethe amaphosa kuphi la sesitolo noma police station madawuzeni lana sithi kodlala lena sinanje iqiniso lonke le 1000 sile matazitazitazele umsebenzi wethubelwe nje amaphoyisa ukuthi ngilonke iqiniso lesidzinga ungaswezelela naloko nje lokugcobile lokho uzogcobela isithoko mfana kanti kuyadlala basuvele sizodlala kanti sideke sengulisa gcobela isithoko mabunge amaphoyisa ngoba vele kasi amaphoyisa dlala ngazo madawuzeni ya udalima lihlabi njengekhathi phindulile mfana ngokugcobile lokho kusethawugcobalele mofana kunalokho ya kawuphela kwa 1000 batakubita ngegama lesikolo lengekhathi leyo kakhulu watshala lakho umuntu ongama 1000 wasenza lapho gama baba hayi lo 1000 ungibala igama lakho asibuba khuluma sibuve bese unengcina malangnayo yabafethi ngenzaleyo unengcina malangnayo yabafethi ngenzaleyo babala fiti nalabagobela bathababoni lufa yamsamo ulengcina malangnayo ulengcina malangnayo bangisale nalena ngihamba ngifuna sithunzi sami asibadlala ngami bangisale nalena ngihamba ngifuna sithunzi sami Sandro abazi ngisanje ngiyesibonga ngithuke isibonga yini ngathi uyihana wabona sandi wasinakama Esandile wayilenda sikhuluma. Ukabazi bonga udlamini no wadlami Azilenda wadlami imatawuze kwendekani ngenza lokho kamera phela nje lonke iqiniso lesidzinga nje amaphoyisa ungasebenzeli isikhathi ngoba udabhadaleka lokwasimshila isikhathi phela kamera yakho yavela la
Sendlale ngathi kakhulu ma-1000. Ngamele ngibakhulu ukuthi balahleke ikamera lapha esitolo mase sifune ikamera sayifune sayikhanza ise-ofisini ise-ofisini la enje etafuleni la tholwa ngibani lo-discover ukuthi le camera yatholwa ngini yathola munye umyabona ukhuluma ukuthatha nguva kahle yatholwa ngini yathola munye umyabona ngokusebenzisa nje unani bathi asifune la okay wayibona khona ngane ma-1000 wena uyavela futhi lapho kuyabonakala uceliwa necamera lapha uyabonakala siyabona uyavela yini wasukuyozidlalisa nasifonyo lo wakuweva emaphoyisa wasemthinzi esukani wakwabosha ma-1000 ungoje ukuzelela wenezo ima-1000 utayikhipha leqiniso uyakhipha siyabona sithethiwena uyabonakala uyagijima lapho siyabona yikho lo msoba ugqokona nesigqoko sakho lenakeni lakho legqokile ngiyike le bendafake footage yini masithambiselana nawe ethabethe awubuye nesifonyo lapho ngasifuna khuluma yini simoshela sikhala nabuya kuwo ethabethe khuluma lapha la singabutalo lo munyu lo munyu isebenza naye lapha esitolo bani noma kubutwe noma singabuta sini kwathi asaqhubeke sesimuva sayitshela uqhubeke sesimuva wathini asiphubeka nguwelo wamfuma ukuthi ngithathe ngikhiphe lapha ngifake e-ofisini la enje uyakuphuma manje nidlalelani ngathi ngoba liyavela la nisendani ma-1000 benisolo nisendani lena bathi uyade usekunenhlalo lutayikhipha njengemdlala lomaphosi siweste manje sosisinanganani thine naselashifele solo usenyusa so akunenhlalo utayikhipha nje kupolisa nje kodzelela emaphoyisa ngoba uzozelela emaphoyisa awadi amaphoyisa kuthini ufuna kuvele emacale bani unjesu but nangalanzwa yona sipho sifo amakhuluma nenda lebekushiwo ngwena wavuma nawe wenda kucala limcoshilimetani ngale bantu finamcoshisa ngathi usiphuma kangakanani lakhona for umsebenzi uyo noma ungenela nje ngale mpilo ngavule kuyabonakala ngasiwathizela ngale mpilo nje utawula ngaye uphume mahala uyathi ukuhlala kangakanani umushla nje umuntu umsebenzi kunebantu abadipendelela kuyo lokho nje lokufuna ukumxoshisa emsebenzini unikhazi nalabo sipho bakho kunebantu abonjalo lo muntu uyabosolo nje kuzelela bonke lo nanisho nizinemcoshelana nje ekasihluko bona ngama-1000 hayi udlale ngathi kakhulu nomfana ngana Sabethe awuvele ngalani uthatha le ndoda lena uyifaka eselini salama sikakhulu lawo Thatha lethu basikhomisa lapha wenzelela lo madoda nawe lelitholile lelanga setikwayo ngalo lokuqala gama wena uyayibona kuyadlala nasithola setikwayo okay nje sesifikile lana sinakuqinisa ukuthi kwendekani mayelana nale kamera njengoba itholakala e-ofisini yakho yini mina ngizokwatile mayelana nesi kamera seseyitholakala e-ofisini yakho Lena I think beti 19 ngakamekani. Sofike ngayitolo siyabala sonke isitolo siyahamba. Nasihamba isitolo mina nje lemweni isitolo ngisebenza eThembele ngingantshela wona like nje okay bekukhona izinto ukuthi bangathi ukuthi le ngiflo kanjani ngasemuva ngahamba ngiyeke bekanjani lokho ngase ngithwala umsebenzi. So labantu abalesitolo abangifuni bengathi ngiyahluka. Shathe emasibuya mhlaka mina sena ngiyawethembela nje kodwa bathi ngoba ubahlupha ngani nalele ekhaya bathi
Okay, ngicela kuceda kakhulu sewami. Ngicela ukuthi abaningi like uphembule nje ukuthi kungekwelekani. Bese-ke mhla ka-20 nangibuye ekuseni ngibuye ngingene esitolo ngikhanze kunalo mfana bathi uSipho uyapakisha. Nangikhanza pakisha uSipho ngihambe ngiye ofisini lami. Ngifike ofisini lami ngiphume ngibuye kuSipho ngi-check-a ngibona ukuthi hayi ekhamera le ngibona imalini la ukuthi ayisele. Labo Sipho nabafika ekuseni ngomsebenzi wabo ukuthi bakwendele. Ngiyabona ukuthi ulimi ihamba kahle usuku lo. Wena wadiscover ukuthi ikhamera Ngimla discover ukuthi ikhamera isele. Shona ngibona ukuthi ikamera ngihambe ngezethu. Ngezethu. Ngibonile ukuthi nasebenzini khona ungathi akusahambi. Khona ungathi awuni. Athi izethu asikaboni ngabe kuyini ukuthi kunemami lekufuna abendele emsebenzini sibamele show ukuthi konke kukhona konke kunengeni. Yabona wena manje ukufika zabo kamera yini. Ibona ngemi kamera. Yabona kuphela kamera. Ibona phela. Yeah. Shothi ke nasuka lapho ni azethu ahambe afike abuke laba labafana. Manje singesinamane sisuhlabalweni. Ngubani wafika kuqala nawo kubona zethu umsebenzi. Lafika kuqala. Wafika mina kuqala ngakhanza bami ngekhanza. Wafika wasethi kuqala. Ngakhanza zethu afika kuqala. Zethu afika ngakhanza but nayo wangangani. Zethu kwake nje unaka imali ukuthi imali ikhona. Kodwa ke singasakuva kahle ukuthi unokuwazi kuzethu wena ikhamera yahleki because uzofuna sibe wakhanza zethu lapha ekhaya wamtshela si unaka zethu nakafika nafika mtshela ngakhanza sibe. Nafika zethu ngimtshela ukuthi umuntu ngahambi kahle. we discover wena usengayi ofisini lakho Ukuthi ayikho. Yes, ngidiscover ngithi ayikho. Wena ngifika mina vele ayikho ikamera lapha ngiyambona waba weqala yini wena noma wathumba lokho yaqala wena simuso umuntu aliphile ngoba ngifika kuqala. Ngifika kuqala. Zethu wakhanza wena. Zethu afika sikhona lokukhona ngasikhona kushayela ngasikhona ngikhona njengalo lana ngasijabulela ngibaya kuqala ukuthi wena wakhanza enje wakhanza kanjani wakhanza ngiyidinga mina esikole because nembele ngikhuluma ngobulingo lokhona bengeke mina ngitekini awunokujabulela nasitawulanza lesifoni ucansi kulula sansi ngiyale ngiyabona unakhona la kwadini ngiyabona ucansi kulula leswakweva lesifoni akweva sathi isifoni Shosifanyalo mina ngoseba misho ufuna ukukhuluma mina ngithule because bengeke ngize ngibite mina ngathi simbona ngiyindi okay uyabona lokho bengeke ngize ngibite because ngibitisa lokuthini ukuthi vela nala ngisebenza ngabasho njengani nana ngimsolo nje vele bekufanele kuthiwe ngiyimile ngibele camera ngoba ikhanza kale ekhatha office lami One minute office lami ngebe camera ngiyishiya ngihamba ekseni ngishiya office lami livulwe njengoba sibone bakhanze office lami livulwe bakhanze camera ekhatha sengikhohlela necamera bengiyibela futhi noma ngibeka manje nje manje ngikhona ngisakho athi office lapho usinitiswa Babukele Emakhaya, please tune in to your zone every weekdays from 5 p.m. to 6 p.m. on Channel Yemaswati Sonke Skhathi. They change. Feel king. Funalo chi. Bible. If it's so dark on the face of darling. Intando ya konga yenda my darling. Yo ngibingelele babukele Emakhaya igama lami ngigcina Mzebele aka Mfana Ngoyoyo ama projects akho udropile ama project noma umbukele ekhaya akade I project before the end of this year or maybe next year Sibantwana abanyana abatshelwa mkhaya into yokuthi ekhaya umntwana ngobusamtshela ukuthi 26 yena so joinele into yabo 26 kanje utamtshela njani umuntu kanjalo mkhaya ukahle ukuthi vele ninebusise nisukele labahamba ngabochi wagon which is 6 ngosiyami golf number 7 yabona nene for Channel Yemaswati offers you streaming services. Contact us on 7607-3020 for your corporate events, formal events, informal, private parties, preschool graduations, school functions, and many others. We also have live broadcasting,
as an option. Channel Maswati, sonke isikhathi. Bathi ngibophisa abantu balomango lokusho ukuthi mina njengoba ngisicashi kwangakafanele mina ngiyoreport abucala. Sange sabazo bangisi. Uthuni lapho iboy kulo 2 years ngakugulile manje. Ngoba bafundisi abakhona ukuya le majwaleni balanze abantu. Ngakho ke wena unene ngiyacela ukuthi bonke labangivaka emhlabeni abakuthathe lokuthi ukuthula kukhona emhlabeni. Officially mina ngicela ukuthula. Lishonile amasokla amahle kaSiphiwe sinamukele senivuselele uhlelweni ibekele sive. We don't need kufa la eSwatini nje. Mako akasuse lento yakhe emakhofini whatever. Yini wena mbukeli longakusho kuleni ndzaba lesikhulumisa lomuhla? Asebeme abantu ukuthi nabalwa temperature boba bese bafuna ukujunga emaswati tingqondo. Ayikho lento lesikhuluma ngayo lena ngeke yenteke methula ngoba Welcome back to the age of jive. Where have you been hiding out lately, honey? Bukela i-Rocket with Stan on channel Maswati sonke isikhathi. It's a final countdown. Need you, oh God, don't. I got my first real 6-string. These beautiful things that I've got. Please stay. When I see access right office, no place can say office now. While she entered office, I don't know when you are key office staff now pool. No one will watch on us, my man, which are Tanzania. When I want to talk Tanzania, she not many when she office my because we have maybe call over the one we did on 1 hour Tanzania. While she entered, because the shower is because it's a mkhulu azamsahlanganisa sikhulumene ukuthi bathethiselane nabo bathethiselane ngemibakhanza bamile nje bangasebenzi yabona bangene emsebenzini bangendile mina ngikubuka kwami ngibeka kube lebafuna ukuqoshisa no bona ngicabanga ukuthi simkhulule ya basiya asimkhulule lasibaqathisa udingeke nasaqhubeka sendaphela liqiniso litawuthi unengo wasemestani lapha nalapha bese siyabuka ukuthi siphumane sisombulule ekugcineni but nje sisatakuzika zesakhiwo sendaphela ngoba sikhona nje sikhishalishiya khona njengamaphoyisa asisho ukuthi siyakusola sisise Babathethe labaphoyisa masibingelele nkonkosi babekhumalo nophoyisa babekhumalo nophoyisa ungathatha nali sihlalo uhlala la umqoqela ukuthi ngiyabonga washo kumpastor simkhulu sami ngamanga sengidathela ngani ngisayike ngiphumalo benchayela nitolo ngenza bayali kulahla ikhamera ukuthi khole sesibabambile solo sende amaphoyisa namaphoyisa senda iphenyo lenzela le camera khole sebaboshiwe ufaka ikhathi inzaba yayo ikhamera manje ke sokusihlupha usisilo sokusijumata osimaphoyisa kakhulu ukuthi neliphoyisa lemango ngasinalo liyafaka kahle ikhathi iphoyisa lamango sipho nawo usithusa kunje simaphoyisa because phela sibheke sinabo laba baliso lethu ubona lamakhaya hayi sipho senza kanjani ngoba naye lo isebenzela akangeni njalo ngabe ukwentenini lokuthi senze kanjani but liyafaka igama lakhe but nje lebe sicela mkhuthi besicela sinasi nje amaphoyisa nichubeke nisibambise sisetan pain akhona nilithola sipho kwenje ngubani ulomfana lo mithi mafla yes no ngathi but liphoyisa lemango leliphoyisa lemango le security leliphoyisa lemango ngiyabona
but nje besicela ke usimkhunani but nje nisibambise nakho le nikuvako but nyathi simaphoyisa yakhe Okay, liphoyisa lamangu lithinseka ngani ngoba vele alisebenzi khona lapha store. Lokho but nasi sazama ukuthatha ubufakazi lapha nalapha mkhulu bayalifaka igama lakhe la kulesi batholile ngalomkhulu. Mkhulu senda Abangena lapha store. Zilingena Angizophela ngithola suka la December isikhathi kubhizi wangena nge-security. Ngilolo ngangeni njalo ngijoyina kakhulu ngale maphoyiseni emanga. Ngalana nje ugadza uthi security ungagangwa uhlavela ahlola nje yabo. But hayi ukuthi ungathi usebenza vele la khathi isitolo njalo. Manje wena no umbona uyamsola. Inkinga ngingayibeka kabili ngingahlale ngimsole ngoba phela naye weda ngalesihlobo sakhe le ngingasithembi kahle le ngingavani naso kahle. Siphi Angel ovuthi iphindze ngingahlale ngithi mhlambe akusuye ngalokuthi ngititshe siliphoyisa lemango kufanele ngangumuntu lothembakele. But ke sesingabe ngiconfuse kakhulu namkhulu but just kanti nasisenda lipheni statfola liciniso ukuthi igama lakhe lithinzakala kanjani kulahleke kwecamera yona liphoyisa lemango. No, kufuna imisesha kahle ngoba lapha store lapha kunimbavu lapha bagilana bodwa. Ngobo bagilana bodwa kahle bafuna Angel abangekho lapha store. Like shothi indlela kumxoshisa mkhulu. Yeah. Baxoshisana ngaleti indlela mangifumisesha kahle mibuka lapha etulu lapha ma fingerprint. Labo footage mkhulu kumakhamera. Labo footage yamakhamera mitambona lo muntu. Hayi ukucabanga namba micabangela umuntu nanganaqala. Kula sisho ukuthi nguye futhi asimphikele mkhulu but ukuthi bayalithinza ligama lakhe labo umsolo sesike sabathula sababamba sabakhulukhulumisa kakhulu. But nje siyacela mkhunani nisibambise nje amaphoyisa sisenda lipheni sibambisane mkhulu akukhona nale nikuvako nisithinze nje amaphoyisa tabe siyahlanza siphuma nelikhambi mababamba kancane bafonya kancane. Sithatha uqhubeka na umkhulu kuphathi of le package ukuthi nasenda lipheni mkhulu. Naye nje sitambe kasho siyalithola leli phoyisa sibone ukuthi singakuthola kanjani liqiniso ukuthi lithinzakala kanjani igama lakhe mkhulu. Mkhulu ke but nje sithi semaswati nawo liphoyisa so ngiyacela sinani nisibambise sisenda leli pheni nje amaphoyisa. Sakwenda njalo. Siyathemba mkhulu siyayisebenza indzaba izofika emaphethelweni. Mkhulu lo ntombatana ngoba mina ngihlelela ekhaya lo. Hayi no siyabonga mkhulu. Okay, kubonga thina phoyisa. Hey, Mr. Officer, thank you for finally coming, eh? Yeah. Yeah, man, this is that Mr. Mabans, Mab. Okay, Mab. Yeah. I don't want him here. Need him out. He's not my child. Vela Mab. No, Mab wena utholakala nelicala la. Lekuthi uhlala ekhaya lebanga. Le ndoda ngeseyibuyile tobika. Jason. Chaba bephoyisa mina la khaya lana ngabe kwanguma la khaya. Bathi lana angibuke la. Okay. No man, he's a vagabond. He's a ragamuffin, this guy. Okay, man, Mab. Lokunye. Urentisa njani wena la? Wathi urentise imali nakakubeka la khaya. Chaba bephoyisa no lapho inkinga temfo bezekuphuke. Manje wena ubona ukuthi kungcono urentise likhaya elingasiko lakho abekwabantu bathi urentise labantu nabakushiya lana. Cha phela abaphoyisa ansinami bese ngendlela kubuka ukuthi cha phela nathi tindvunga tiwa nami ngifuna ukuthi lana akhaya lana kucentwe lana ngizamele manje ukuthi kucentwe. What if he's selling drugs here? Bese ngiqalile ngipenda ngena la ngikhathi ngizalungiselela ukuthi nanga lana ke ngimane ngivala lana ngipende kahle nalomnyango lona lo ihengri yaka yakulomnyango longale nawe bese ifeed ngizamele kuyiphesha. Mab, ngiyakuva uzabe kwanguma la khaya. Ngiphoyisa abaphoyisa. Ngiyabhedelela kuloko ke nangu lokuthi urentiselani ekhaya lebanga. Unengcina malanayo. Yeba fethi ngenza leyo. Unengcina malanayo. Yeba fethi ngenza leyo. Baba la fiti na la bakobela bataba boni lufa yamsamo. Ulengcina malanayo. Ulengcina malanayo. Bangisale
ngifuna sifundisa